Lang, ya beta sedikit kotok. Dan tentu cowok teh ya. Beta si lokasi dah ya. Oh, nah, antusan sekedap, OTW. Uh. Nah. Halo, A. Oh. Di dia tapi jadinya di kebon, caket emas di Taman Sari. Sejantan di bumi, di dia we. Yuk. Oh, ang Masjid Taman Sari. Oh, eta Masjid Taman Sari maya. Kapan paling mananya? Oh, ang, ya dia. Oh, atuh ya kedap. Yo teh ka dia ya. Oh, on. Liga mari di kebon euy. Jadi sesuai kesepakatan kamari euy. Manya euy. Sebelah aku. Ieu ka dieu lah. Oh, iya motor A. Ini santai A motor teh. Ya sesuai dengan foto nih A. Gagah bahas yang mau kieu motor mahal, keriteangan dibanding motor mana ieu naon alah. Ayo motor saya dicobian tuh A. Dicobian tuh kapain sekedap. Oh, mangga. Oh. Kadi alauna motor antik. Oh, siap. Duh, dia tinggal mata ya. Hampir setengah jam pulang-pulang. Asus ya mah. Coba gerimis sih. Gua edan gitu euy. Padahal mah motor butut itu disang motor antiknyaan gitu. Lumayan pan menang MX ya meureun.